I onda kad sam imao priliku onako jedno jutro, sjest, čak sam dobio 10-15 minuta 1-1 sa Richardom Bransonom, sam ga pitao kakva je razlika između uspješnih i neuspješnih ljudi, što može biti jako jednostavno pitanje. A odgovor nije bio tako jednostavan kao što sam ja očekivao. On je rekao da postoji velika razlika. Pa sam mislio, ok, onda će biti jednostavno za objasniti, pa mi je dalje rekao, ali zapravo nema nikakve razlike. Onda sam bio malo izgubljen i htio sam objašnjenje, pa je ovako rekao, kaže, zapravo i uspješni i neuspješni rade slične stvari. S time da uspješni ljudi su poznati po tome da brzo donose odluke. On je rekao da njega zovu ljudi Mr. Yes. On kaže, yes, what was the question? Ne? I onda kaže da uspješni ljudi nakon toga što brzo donese odluku, oni idu brzo u akcije. Ne jedno, nego više. Jer ne znaš koja akcija će ti donijeti rezultata. I onda u trećem koraku tek razmišljaju o tome šta su im te akcije donijele i u četvrtom analiziraju to razmišljanje i rezultate tih akcija i na kraju i te odluke. Ne? Ali to zapravo rade jako brzo sve. Jer nakon kratke analize, razmišljanja o rezultatima, akcijama i odluke koja je bila donešena, oni moraju brzo nove odluke donositi i nove akcije i opet malo razmišljanja, još kraće analize. Kaže, ljudi koji puno analiziraju, ta analiza ih paralizira. Paralizira, tako. Ja? I onda neuspješni, kaže, rade sve to isto, samo idu obrnutim putem.